Dobar vam dan, dobri ljudi. Nalazimo se na mom malom pčelinjaku. Osmi je septembar 2025. godine. Prelijep sunčan dan. Kao što vidite, pčelice lijepo rade, mlada pčela izišla, prvi izlet. Ovo je famozna baba. Ona je dala 3 prelijepa roja i sebe obezbijedila za zelje. Hele, nejs. To nije tema današnjeg klipa. Tema današnjeg klipa je simbioza mrava i pčela. Dragi moji, nikad imao sam priliku vidjeti kako ljudi koriste razne preparate kako se uzgodi mrav. Nikad to ne radite. Mravi i pčele bukvalno žive u simbiozi. Recimo, kad ja dam pogače, dođu oni lijepi mravi iz mravinca i sve to lijepo očiste okolo, očiste mi košnicu, očiste košnicu od ostataka pogače. Nikad, ja barem tako, postoje veći mravi koji prave recimo leglo u košnici, ovi veći mravi, znatno veći. Sad kako se to na latinskom kaže, nisam baš upoznat s time, ali sve se to lijepo da srediti, bez da se nanese bilo kakva šteta, ni mravima, ni pčelama. Mravi su jako korisni, tako nema potrebe za primjenom bilo kakvih hemikalija, bilo kakvih preparata koji će ih eliminisati. Shodno tome napisao sam jednu pjesmicu kad su u pitanju mravi, jedan od mojih omiljenih insekata, pčela, pa mrav, pa ima tu još niz insekata, pauk i sve vezano za to. Pjesma se zove Mrav. Pametan sam i mnogo jak. Od malena učim kao đak. Složni smo, jako čvrsti. Složni kao ljudski prsti. Krećemo se lijevo desno. Ponajviše kad je put čist i prav. Dragi ljudi, ja sam mrav. To mi je onako naletilo. I napisao sam pjesmu za jednog od mojih omiljenih insekata. Uvijek su mi bili dragi pčele, mravi, leptir, sve to. Na neki način prirodna ljepota i svojevrsna prirodna ljepota. Sve je to ukras prirode. Ovo je famozna baba, tako je ljudi kažu, kad ja još uvijek, govorio sam prije, još uvijek pribjegajem prirodnom puštanju, pošto se razvija brže roj i brže
funkcionalan, ima svoju funkciju i brže se razvija i sve tako. Znate i sami da puno. Pošto me prate i stranci, moram nekoliko riječi reći i na stranom jeziku, to jest na engleskom jeziku. I'm talking about the bees and the ants. They live together, they help each other. And I like it. Sad ćemo pogledati u nekoliko košnica, dao sam septembarske pogače. Da vidimo ima li mrava i kako, da li uopšte dolazi do kontakta između mrava i pčela. Sve ove godine pratio sam, ali rijetko kada dođe do fizičkog kontakta. Iako dođe, to se ne završi se kobno ni za jednu. Koliko sam ja mogao to upratiti. Obično pčela se okrene unazad, plaši mrava, otjera ga krilima i tako to. Znate kako to sve izgleda. Sad ćemo otvoriti ovu jednu košnicu da vidimo ima li mrava i da vidimo ima li kontakta između mrava i pčela. Ok, vidimo se kasnije, volim vas, ljubim vas. Evo ovdje možete vidjeti kako ima mrava. Bude i znatno više, ali u ovom momentu i nema. Oni okolo očiste, sve srede to tako da to bude lijepo, fino. I nema potrebe za ubijanje mrava. Mravi su prelijepi, jako lijep i koristan insekt. Imamo i ovdje, vidite ovdje ima nema potrebe za ubijanje mrava, jer mravi su jako korisni.